ibihe byiza kuri gukurikira Urumuri Media. Tuguhaye ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata 2025. Perezida Kagame yaganiriye n'umuhuza mushya w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munsi cyo kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata muri village Urugwiro, Perezida Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Togo ukora nk'umuhuza mushya mu bibazo bisahaje akarere. Uyu muhuza aherutse gushyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, azagira uruhare mu guhuza impande zitumvikana ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rivuga ko aba bayobozi baganiriye ku iterambere ry'akarere mu rwego rwo kugera ku mahoro arambye mu karere. Perezida wa Togo yagiriye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda, aho yaganiriye na Perezida Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Ibiganiro biri mu murongo w'inshingano Perezida wa Togo aherutse guhabwa nk'umuhuza mushya mu bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya Perezida wa Togo byasohoye itangazo rivuga ko umukuru w'igihugu arajyana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ku mpamvu muzizi intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingaruka zayo ndetse n'uruhare abayobozi batandukanye b'akarere bari kugira mu gukemura iki kibazo. Hagaragajwe kandi ko Togo ishyize imbere ibiganiro byubaka ndetse n'ubwiyunge bizatuma hagerwa ku gisubizo cy'amahoro arambye kuri iki kibazo gikomeje kuzahaza akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Iri tangazo kandi rigaragaza ko Perezida wa Togo arashimangira ubushake bwe mu gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye ku makimbirane ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo. Kuwa 24 Werurwe 2025 nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje ko Perezida João Lourenço atakiri umuhuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ahubwo ko agiye gushyira imbaraga muri gahunda zireba umugabane wose aho kwita ku karere kamwe. Nyuma Perezida João Lourenço yagejeje ku bayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe dosiye ya Perezida wa Togo wari umukandida ku mwanya w'umuhuza barayisuzuma. Mu ntangiriro za Mata mu 2025 Afurika yunze ubumwe yagaragaje ko ishyigikiye icyifuzo cya Perezida wa Angola wifuzaga ko Perezida wa Togo amusimbura ku mwanya w'umuhuza mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa 12 Mata inteko rusange y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yagize Perezida wa Togo umuhuza uzafasha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura amakimbirane bifitanye. Perezida wa Togo yakunze gusura u Rwanda inshuro nyinshi haganirwa ku ngingo zitandukanye zirimo ibijyanye n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. Muri iyi myaka ishize umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye mubi biturutse ahanini ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kinshasa ishinze u Rwanda gufasha ihuriro AFC M23 ariko u Rwanda rukaba rubihakana. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo rushinza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha no gukorana n'umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, n'ubu kandi uyu mutwe ukaba ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida wa Togo agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'uko muri Mutarama 2025 nabwo ari yaje i Kigali mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Impanuka ziterwa na gazi zidutwara abantu n'ibintu, nyamara kandi zishobora kwirindwa kuko abashishoza bayobotseho Home Gas Rwanda, kampani icuruza gazi yuzuye neza ikayigutwaza kinyamwuga mu buryo buyirinda impanuka aho waba utuye hose mu mujyi wa Kigali, ariko naba mu zindi ntara n'ejo tukabageraho. Igihe cyose umaze gukoresha gaze genzura neza ko icupa rifunze neza ridahitisha. Nibiba ngombwa wiyambaza abahanga ba Home Gas Rwanda bakumira ikibazo kitaravuka. Kugura gazi muri Home Gas Rwanda ntibisaba gukubita amaguru, oya, isaha iyo ariyo yose wayikenera kandi akanyenyeri 939 urwego uhitemo kana handitse Home Gas Kigali City, bayikugezeho bwangu kandi nta transport wishyuye. Wana downloading application yitwa Home Gas Rwanda ukajya wigurira gaze na accessoires zose. Telefone 0788592929. Home Gas Rwanda ikugezaho gaze mu rugo iwawe.
Dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje yuko mu Rwanda hagiye kuza uburyo bushya bwo gupima abarwaye malaria, aho mu muryango umwe hazajya hagaragara umuntu umwe warwaye malaria, abo mu muryango bose bazajya bapimwa. Mu gihe kandi mu Rwanda abicwa n'iyi ndwara ya malaria bageze kuri 61 bavuye kuri 300 mu myaka 5 ishize. Umukozi mu ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima Epafrodite abantu bakize yatangaje ko hafashwe ingamba nshya zo guhashya malaria, aho umuntu umwe mu rugo azajya yirwara bagapima abagize umuryango bose. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yerekana ko mu myaka 5 ishize abahitanwa n'iyi ndwara bavuye kuri 300 bakajya kuri 61, yerekana ko hamaze guterwa intambwe ishimishije mu guhashya iyi ndwara. Uyu muyobozi avuga ko ubu buryo bushya bwo gusuzuma abagize umuryango bose bagaragayemo umuntu umwe urwaye malaria buzatuma hatahurwa kare abarwaye bose batari bagaragaza ibimenyetso, hanyuma bahabwa imiti hakiri kare. Icyo bizafasha ni ukugira ngo tugabanye ubwandu mu baturage bwa malaria, kandi iyo ugabanije ubwandu hakiri kare biba ari mu nzira imwe y'ubwirinzi. Reka tubabwire kandi ko mu karere ka Rubavu inzu 46 zasenywe n'imvura idasanzwe. Inzu 46 zasenywe n'imvura nyinshi yarayiguye mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu, by'umwihariko mu murenge wa Nyakiriba. Inzego z'ubuyobozi muri aka karere zatangaje ko hari na hegitari 9 z'imirima ihinze y'ibirayi n'ibigori yangijwe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa 20 Mata 2025. Ni mu gihe mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 21 Mata abaturage bazindukiye mu muganda wo gusibura inzira z'imigezi kuko zari zafunzwe n'isuri yaturutse mu ishyamba rya Gishwati. Reka tubabwire kandi ko kuri uyu wa mbere Papa Francis yitabye Imana. Amakuru ava Vatican avuga ko Papa Francisco yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata ku myaka 88. Ibi bikaba bibaye nyuma y'igihe gito asezerewe mu bitaro aho yari arwaye umusonga. Kardinali Kevin Frere ushinzwe ibiro bya Vatican yemeje amakuru y'urupfu rwa Papa Francis, avuga ko Papa Francis yashizemo umwuka saa 1:35 za mu gitondo, akaba ari bwo rero byemejwe ko yitabye Imana. Uyu mukambwe wavutse mu 1936 ubuzima bwe bwose yari yarabuhariye gukorera Imana ndetse na Kiliziya Gatolika. Kugeza uyu munsi yitabye Imana, Papa Francis yaramaze imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika, dore yuko yagiye kuri uyu mwanya mu 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16. Uyu mukambwe w'imyaka 88 yashyizwe mu bitaro ubwo hari kuri Saint Valentin tariki 14 Gashyantare 2025, aho yari afite uburwayi bukomeye bw'ibihaha byombi. Uyu mukambwe kandi yamaze ibyumweru hafi 5 avurirwa mu bitaro bya Gemelli biherereye i Roma. Nk'uko amakuru yabivugaga, Papa Francis yaje gusezererwa mu bitaro bya Gemelli biri i Roma tariki 23 Werurwe. Icyo gihe abaganga bavugaga ko nibura azakenera amezi 2 yo kuruhuka nta kintu kindi ari gukora. Ku cyumweru cya Pasika tariki ya 20 Mata, Papa Francis ufite inkomoko mu gihugu cya Argentina yagaragaye muri Bazilika ya Mutagatifu Petero herereye i Roma, akaba yarifurizaga abakristo Gatolika kugira umunsi mwiza w'izuka rya Yesu Kristo. Muzima bwe yagiye agira uburwayi butandukanye harimo no kubagwa ibihaha, dore ko ubwo yari afite imyaka 21 aribwo yaje kuba yazahaswa n'indwara y'ibihaha ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye. Impanuka ziterwa na gazi zidutwara abantu n'ibintu, nyamara kandi zishobora kwirindwa kuko abashishoza bayobotseho Gazi Rwanda, kampani icuruza gazi yuzuye neza ikayigutwaza kinyamwuga mu buryo buyirinda impanuka aho waba utuye hose mu mujyi wa Kigali, ariko naba mu zindi ntara n'ejo tukabageraho. Igihe cyose umaze gukoresha gaze, genzura neza ko icupa rifunze neza ridahitisha. Nibiba ngombwa wiyambaza aba bahanga ba Gazi Rwanda bakumira ikibazo kitaravuka.
kugura gazi muri Home Gas Rwanda ntibisaba gukubita amaguru, oya, isaha iyo ari yo yose wayikenera kandi akanyenyeri 939 urwego uhitemo kana handitse Home Gas Kigali City, bayikugezeho bwangu kandi nta transport wishyuye. Wana downloading application yitwa Home Gas Rwanda ukajya wigurira gaze na accessoires zose. Telefone ni 0788592929. Home Gas Rwanda ikugezaho gaze mu rugo iwawe. Papa Francis, umushumba mukuru wa Kiliziya Katolike ku isi yose, yitabye Imana. Iyi nkuru y'akababaro yamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata 2025. Papa Francis yishwe n'iyihe ndwara ifatite? Byagenze gute kugira ngo ageze iyi myaka 48 akiriho? Byose birashoboka. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Umuganga mukuru warushinzwe ubuzima bwa Papa akorera i Vatikani muri iki gitondo yatangaje ko Papa Francis yishwe na stroke mu gihe yari amaze iminsi ari muri koma. Ibi byakurikiranye no guhagarara ku mutima. Inkuru dukesha ikinyamakuru USA Today ivuga ko abaganga b'inzobere bitaga kuri Papa mbere y'uko apfa batangaje ko Papa Francis yafashwe n'indwara yo mu myanya y'ubuhumekero, ibyo bita respiratory infections. Iyo ndwara yatangiye kumufata akiri muto, aho bivugwa ko mu myaka 20 ishize yafashwe n'ubu burwayi bamujyana mu bitaro, basanga imwe mu bice by'ubuhumekero byarangiritse, bamukora operation babikuramo. Ibi byatumye imyanya ye y'ubuhumekero ikomeza guhura n'ibibazo bitandukanye, cyane cyane mu gihe cy'ubukonje. Papa Francis binavugwa ko afite imyaka 20 akiba muri Argentine aho yavukiye, yagize ikibazo cy'ubuhumekero ariko icyo gihe ntago byari bikomeye. Mu mwaka w'2020 nibwo byatangiye kugaragara ko Papa Francis afite ikibazo kijyanye no guhagarara igihe kirekire. Mbere y'uko apfa, Papa Francis yari amaze igihe agaragara yicaye mu kagare. Amakuru ava i Vatikani avuga ko Papa yari amaze igihe imitsi ye yo mu gice cyo hepfo itagikora neza. Ibi nibyo byatumye Papa yagiye agaragara yigisha abakristo yicaye mu kagare, ndetse anababwira ko bakwiye kwimakaza amahoro kuri iyi si. Mu mwaka w'2021 Papa Francis yakorewe indi operation mu bitaro bya Gameri University Hospital, aho yamaze iminsi 10 ari muri ibyo bitaro bamaze kumubaga. Iyi no operation bamukoreye ku gice cyo mu nda kumara, aho bagiye bagabanyaho kugira ngo amara ye abashe gukora neza. Ibi byatumye agenda atakaza imbaraga kugeza isaha yitabiyeho Imana. Iyi ndwara yishe Papa Francis yitwa stroke, ndetse akaba ari nayo uyu muganga witwa Andrea yagaragaje ko ariyo yamuhitanye muri uru rukerera. Ni indwara ikunze guhitana abantu benshi, ariko reka tuyigarukeho. Ese stroke niki? Stroke igaragazwa niki, ndetse ishobora kuba yaterwa niki? Stroke rero ni indwara ifata udutsi, cyane cyane udutsi two mu mutwe tujyana amaraso mu bwonko. Ayo maraso akaba arimo oxygene igenda ikafasha ubwonko kugira ngo ubashe gukora neza. Rero iyo umuntu yagize ikibazo cya stroke, utwo dutsi tuba twabyimbye cyane, bigatuma duturika ya maraso, noneho ntabone uburyo agera ku bwonko. Ibi rero iyo bibaye, umuntu ajya muri koma akamara igihe kirekire kugeza igihe umutima urekeyeho gutera. Stroke rero ni indwara kenshi ikunze gufata abantu bageze mu zabukuru, cyane cyane ku bantu bafite umuvuduko w'amaraso. Dore ko binavugwa ko Papa Francis yari afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, ndetse akaba yari afite n'ikibazo cya diabete. Ngayo nguko indwara yishe Papa Francis. Urumuri Media tumwifurije iruhuko ridashira.